Guku ni mugunda-ini gwa Stephen Mawira, Itura-ini ria Gituamba Gatundu. Mawira atiganeirie wira wa kwandikwo ni thirikari miaka 5 mithiru na kuingira urimi-ini wa matunda. Umithio ria akoretwo akiona kuma kuri matunda ma kahurura na makondobia niguo uguciriria arimi angi mugunda-ini wake guthoma urimi uyu makirutwo ni gikundi kia urimi kia IPM. Ni njega muno tondu twi guku mugunda-ini ona andu aria mokaga kugura guku a kilo is 110-120 shillings per kilo, which is itunda riria riega. But if it is the second quality, it goes up to 70-80 shillings per kilo. Endagiria matunda maya o guku gwake mugunda-ini na maria mangi agatwara thoko tauni-ini ya Thika. Riu arimi aya maragunika na mbegu cia muciarithanio cia maembe, makondobia, makadamia, mananathi o ndumwe na marigo na motaro moria magirirwo ni kurima. Ni tukoretwo tukiruta wira na mashirika ma research na ni tukoretwo tukishirikiana pia na kiria na universities nigetha twike research icio cia irio iria murimi agikorwo agikuria. Miaka iguka ni tugukorwo tukiruta kana tukihota gukuria indo mithemba ya matunda kana indo ingi iria turakuria tutekuhuthira chemicals, tukihuthira njira ya kiriu. Aingi a arimi aya makoretwo makiyehoka umithio wa macani uria riu marona ugikirwo ni uyu wa matunda. Ngiribotera Inooro TV, Getwo Karo Kinyugo Mawira.